Ćao momci, kako si danas? Ja sam Rumba Daljan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal koji se zove Život Floridickog Srbina u Sarasoti. U ovom današnjem videu nastavim da učim makedonski jezik i pokušavam da govorim makedonski jezik. I evo je deo 2. Hajde da uradimo ovo. Makedonski jezik, Macedonian language. Dobrodojdovte. Dobrodojdovte. Welcome to this course where you will learn the basic words, phrases and expressions which you need if you want to communicate in Macedonia. With this course, I will guide you step by step through the most basic and common words and sentences. Each word is written down 3 times, as you can see. The first one is in Cyrillic, which basically means it's written down in the Cyrillic alphabet, what is used in Macedonia. The second one is just in the Latin alphabet, which we use, so you can see how it's written in Latin, and it's easier to practice your pronunciation. And the third one is, of course, the English meaning, so you learn what it means. Lesson 1, Part 2, Personal Information. The first one is ime. Ime. To je isto na srpskom. Ime. Ime na srpskom je također ime. Meaning name or first name. Prezime. To je isto na srpskom. Prezime. 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 Meaning last name. Prezime. The following one is adresa. Adresa, to je isto na srpskom također. Adresa. Adresa. I mogu da razumem skoro sve na makedonskom. Ulica. 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 To je isto na srpskom također. Meaning street. Broj. 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 Meaning number. Poštenski broj. Poštenski broj. Poštenski broj. Poštenski broj. Poštenski broj. Meaning zip code. Poštenski broj. Datum na rađanje. Datum na rađanje. Ragajanje. Datum na rađanje. Datum na rađanje. Datum na rađanje. Following one is mesto na Ali na rađanje. srpskom to će biti Mesto rođenja. rađanje. Ili mesto rođenje. Meaning place of birth. Nacionalnost. 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 Meaning nationality. Semen status. Semen status. Semen Semen status. status. Semen status. Semen status. Marital status. Following one is ženet. 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 Meaning married. Neoženet. Neoženet. Neožene. Neoženet. 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 Unmarried. Razveden. Razveden. To je isto na srpskom također. Razveden. Razveden sam. Meaning divorced. To znači I'm divorced. Ime na soprugot. Ime na soprugot. Ime na soprugot. Name of husband. Ime na soprugot. Ime na soprugata. 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 Name of wife. Ime na soprugata. Pol. 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 Meaning gender. Maški. 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 Male. Ali na srpskom to je muško. Ženski. 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 Meaning female. Ženski. Profesija. 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 Meaning profession. Profesija. Brojna deca. Brojna deca. Brojna Brojna deca.
Broj na deca. Broj na deca. Meaning number of children. Potpis. 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 Meaning Potpis. signature. This is the end of lesson 1, part 2. Please subscribe and watch the following lessons. I hope you enjoyed it, and see you next time. Thank you very much. Македонски јазик, Macedonian language. Добро дојдовте. Welcome to this course where you will learn the basic words, phrases and expressions which you need if you want to communicate in Macedonia. With this course, I will guide you step by step through the most basic and common words and sentences. Each word is written down 3 times, as you can see. The first one is in Cyrillic, which basically means it's written. Useful words. Okay, the first one is da. 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 Meaning yes. Da. I repeat. Da. Da. The next one is ne. 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 Meaning no. Ne. The following is povelete. 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 Meaning please. Oh, here you are. Благодарам. Благодарам. Blagodaram. Благодарам. Blagodaram. Благодарам. Thanks. Or thank you. Благодарам. Нема на што. Нема на што. Нема на што. Нема на што. Или на српском тоа Нема нема на што на српском ќе биде нема проблема. You are welcome. Или нема на чему. Се извинувам. Се извинувам. Се извинувам. Се извинувам. Се извинувам. Се извинувам. Please. Excuse me. Жалам. Жалам. Or извини. Жалам. 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 Or извини. 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 Meaning I am sorry. The next one is каде е. Када е. Каде е. Када е. Када се. Каде е. Када. Or you can say Када е. каде се. Када се. Када е. Каде се. Када се. Када е. Meaning where is or where are. The next one is кога. 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 Ali na srpskom to će biti kada. Кога. Meaning when. Što. 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 Meaning what. Kako. 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 Meaning how. Koliko. 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 Meaning how much. Koliko. Koje. 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 Meaning which. Koje. Koji. 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 Meaning who. And the last one is zašto. 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 Što. Zašto. 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 Meaning why. This is the end of
lesson 1 part Ovo će 1. biti последни i onda završimo ovo. Македонски јазик, Macedonian language. Добро дојдовте. You know, it's easier to practice your pronunciation. And the third one is, of course, the English meaning, so you learn what it means. Lesson 1, part 4, numbers. The first one is nula. 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 Eden. 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 Два. 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 Три. 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 Четири. 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 Пет. 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 Шест. 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 Седум. 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 Осум. 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 Девет. 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 Десет. 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 The following one is единаесет. 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 Слушай. 11. Želim da čujem to. The following one is единаесет. 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 11. The following one is единаесет. 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 Meaning 11. Единаесет. Next one is Единаесет. дванаесет. 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 Meaning 12. Тринаесет. 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 Meaning 13. Четринаесет. Четирнаесет. Четринаесет. Четирнаесет. Четринаесет. Четирнаесет. 14. Четирнаесет. Петнаесет. 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 Meaning 15. Шестнаесет. 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 Meaning 16. Седумнаесет. 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 Осумнаесет. 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 Meaning 18. Деветнаесет. 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 Meaning 19. Дваесет. 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 Meaning 20. The next one is дваесет и еден. Двадесет и еден. Дваесет. Двадесет и еден. Двадесет и еден. Meaning 21. Двадесет и еден. Дваесет и два. Двадесет и два. Дваесет и два. Двадесет и два. Дваесет и два. Двадесет и два. Дваесет и три. Двадесет и три. Дваесет и три. Двадесет и три. Дваесет и три. Двадесет и три. 23. Дваесет и четири. Двадесет и три. Дваесет и четири. Двадесет и четири. Дваесет и четири. Двадесет и четири. Meaning 24. Дваесет и пет. Двадесет и пет. Дваесет и пет. Двадесет и пет. Дваесет и пет. Двадесет и Meaning пет. 25. Дваесет и шест.
26. 26. 26. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. Meaning 28. 29. 29. 29. 29. Meaning 29. 30. 30. 30. 30. Meaning 30. 30. The next one is 31. 31. 31. 31. Meaning 31. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Meaning 50. 60. 60. 60. 60. 60. Meaning 60. 60. 70. 70. 70. 70. 70. 70. Meaning 70. 70. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 90. 90. Meaning 90. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Meaning 100. 200. 200. 200. 300. 200. Meaning 200. 300. 300. Нищо, 300. знал съм то. Jer oni su tako slični, 300. kao srpski. The following one is 400. 400. 400. 400. 400. 400. 500. 400. 500. 500. 500. 500. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 900. 900. 900. 900. 900. 900. Iljada. 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 To će biti, to na srpskom će biti hiljada. The following one is 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. Meaning 2000. 2000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10,000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Meaning 100. 100.000. 1 million. 1 miljon. 1 1 miljon. 1 million. 1 Meaning miljon. 1 million. This is the end of lesson 1, part 4. Thank you very much for listening. Please subscribe and watch the following lessons. And thank you very much. To je bilo zabavno da naučim makedonski i ako vam se sviđa ovo video, ne zaboravite da priplatite na moj YouTube kanal koji se zove Život Floridinskog Srbina u Sarasoti i ja sam tvoj host, vodnik Ruben Badaljan i vidimo se, doviđenja i hvala na gledaju.